эй неки ҳақиқатан як ҷо шиштем, эй оши ба мазза хӯрдем да. лекин агар бигирӣ аз арзиши ошда ӯ вақте ки дар ӯ сарфидагиай ура мақсад чизиш мегӯяд қиматиш болотарай. дар ҳамин $100 дидем ки ҳамун нафаре ки дар $100 ҳаст номш кияй агани $100 дасти шумо дабад бидонен охир ана Бенҷамин Франклин гуфтагиаст ки мақсад время деньги, вақт пул. анака бародаро шумо бинед ин Франклинам одами бисёр боилм буд, лекин донишмандҳои дин гуфтанд ки Франклин дар ҳаққи вақт ҷабр кардагие ки ӯра фақат ба пул баробар кай. донишмандҳои дин мегӯянд, мега пула захира карда мешавад, вақта захира карда мешавад, намешавад. мега пула захира мекунӣ, вақта захира карда наметавонӣ. мега пула як каса қарз дода метавонӣ, вақта қарз дода метавонӣ. пула имкон дорад ки айроҳ биёвӣ, вақта айроҳ ёфта метавонӣ. тамоми дуркунандаи ҳамаи дардҳои шумо ин ҳиҷома аст гуфтааст. ҳиҷома кунӣ гуфтааст. хеле як замони ҳамин ҳақиқатан ҳамин сардард сёр ҳолмона бад кардагӣ буд. то ҷое мешид ки ҳамин зимистонҳода барфа мегирифтем, дар болои сармон мемондем. алҳамдулиллоҳи раббил оламин аз замоне ки ҳамин ҳиҷомара хоб бигем мутахассисош пайдо шиданд ва хондем дар ҳадисҳо, наздшон рафтем, ҳиҷома кардем, шукри худои меҳрубон ки аз ҳамун дардҳо дур мондем. ё пояҳое ки дард мекунад ҳамун мавзеъро нишон метӣ, ҳамун мардак аз ҳамун ҷо ҳиҷома мекунад, ҳамун дардҳотон дур мешавад. ширинӣ аз вай тавонанда буд. дига азбас ки ман намедонистам ки ин ангуштарии ман бисёр арзиши баланд дорад. ман намешинохтам, охир надонам. ба ҳам як дона хирмо гуфт ивазиш кан. як дона хирморо дод гирифтем, ангуштарӣ қимата додем рафт. бародарои азиз, мақсади Шайх Саъдӣ дар инҷа чияй? дар ҳамин ду мисраи ахираш хулосаша мега. мега ту ҳам қимати умр нашнохтӣ. ту ҳам қимати умр нашнохтӣ. бубин, ту ҳам қимати умр нашнохтӣ. халас, яъне чӣ гунае ки ман дар ҳаёт фреб хӯрдам. ангуштариро ки арзиши баланд дошт, ман мақсад ба хурмо ивазиш кардам, ба як чизи ночиз. ту ҳам қимати умр нашнохтӣ ки дар айши ширин барандохтӣ. ту ҳам қимати умртан нашнохтиву ба андак айше, ба андак айше ки бигем ҳатто ҳамин дунёро, ҳамин лаҳзаҳои ки мо шумо мешинем, ҳаминро мо шумо хеле барои худмон арзиш метем. лекин мега аз ҳамаи ин маҳфиле ки мисол ту нишастӣ, инҷа арзиши умрат зиёд буд ки рафт. дар инҷа агар ҳисоб кунӣ, ин аз умри мо 2 соатш гузашт. аз ин айшда мега арзиши ӯ вақт баланд буд. лекин ту ҳамонро нашнохтӣ. ҳамонро нашинохтӣ, фақат чӣ гуфтӣ? эй неки ҳақиқатан як ҷо шиштем, эй оши ба мазза хӯрдем да. лекин агар бигирӣ аз арзиши ошда ӯ вақте ки дар ӯ сарфидагиай ура мақсад чизиш мегӯяд қиматиш болотарай. барҳамин алҳамдулиллоҳи раббил оламин бародаро, ишораи ҷаноби Шайх Саъдӣ ҳамин аст ки мо ба қадри вақте ки аллоҳ барои мо додааст, ба қадри вақт барасем. ба қадри вақт барасем бародаро. ҳоли дар ҳамин $100
دیدین که همون نفری که در $100 هست نومش کیه؟ همین نفر میگد که انا اگر $100 رو دستی شما در باید بدونه نقطه انا فرانکلین است. فرانکلین نام دارد، بنجامین فرانکلین. ولی اگر در اینترنت بزنین время деньги بنویسین میبروید که میگد این سخنی همون جناب فرانکلین است. ببینین همون بنجامین فرانکلین گفتگی است که مقصد время деньги، وقت پول. انا که برادران شما ببینید این فرانکلین هم آدمی بسیار با علم بود، یکی از اساسگذارهای دولت امریکا های این مردک، این دیپلمات های، این سیاستمدار های. همین مردک بگیم بچین دانش فهمیشش وقت بهاگذاری کرد که مقصد این وقت پول های. لیکن دانشمندهای دین گفتن که فرانکلین در حق وقت جبر کردگی که او را فقط با پول برابر کرد. ببین میگد مقصد فرانکلین در حق وقت میگد جبر کرد، یعنی در حق وقت ستم کرد. میگد این را باید که با پول برابر نمیکرد. پول در برابر وقت هیچی نیست. میگد یعنی وقت از پول دهم با ارزش تره. میگد زیرا که بینین میگد که مثال خیلی دانشمندهای دین میگن میگه پول از ذخیره کردن میشود، وقت از ذخیره کردن میشود نمیشود. میگه پول از ذخیره میکنی، وقت از ذخیره کردن نمیتونی. میگه پول یک کس قرض داده میتونی، وقت قرض داده میتونی. پول امکان دارد که ای راه بیاوی، وقت ای راه یافته میتونی نمیتونی. برای همین برادرای عزیز و گرامی وقت بسیار ارزشی بلند دارد. خدا رحمت کند مولوی جنونی را میگفت که فرصت عمر عزیز است، عزیزش داری. هر نفس گوهری نایاب تو ارزان مفروش. هر نفستون بسیار گوهری بلنده. ولی برادران ما داریم میگیم که انا 4 چیزی هست که با قدرش نمیرسی تا 4 چیز دیگه در بالات نیاد. مثل که میگه تا اگر بیمار نشی با قدر تنصیحتی نمیرسی. میگه اگر تا نم بری با قدر حیات نمیرسی. ببین یا تا پیر نشی با قدر جوانی نمیرسی. برای این حقیقتا برادران عزیز و گرامی با قدر نفس انسان وقتی میرسیده که نفسش تمام میشه. یگانه دردی که در همین وبا آمده بود دیده بودین که یگانه چیزی که نارسایی بود برای انسان نفس بود. نفس بود برادرای عزیز که نفس نمیرسید. برای یک نفس مقصد تشکیل کردن، برای یک نفس مقصد راهش یافتن چقدر مقصد ببینین زنازنی بود. این یک نعمتی نفس در همونجا میفهمی. در هندوستان دیدین که نرسیده سعی که مانند در مثال چیزهاشون نفس بکشن، نرسیده سعی نارسایی نفس مقصد ببینین علاقه با چشم دیدیم همینجا انسان باید شکرگزاری کنه که الحمدلله رب العالمین که یه ربی چقدر آزاد نفس میکشم. فرصت عمر عزیز است،
عزیزش داری هر نفس گوهری نایاب تو ارزان مفروش. نفساتون بسیار گوهره برادرای عزیز، وقتاتون بسیار با ارزش ای، اینا باید شما ارزان نفروشید. مقصد ارزان فروختنش چیه؟ ارزان فروختن بیهوده با بگیم گفتید اصطلاح تاجیکی بلقلق گذراندنش می شود بیهوده. اگر من ایرا مثال برای یک بهبود زندگیم، بهبود آخرتم اگر به شرط صرفش کنم، انشاءالله در اینجا در عمر من یگان چیزی ضایع نمی شود. شیخ سعدی را بینید میگه هرگز حسد نخورده و حسرت نبرده ام.